Kao prvo, Sierra Cosworth je dan danas veoma lep automobil, iako je hit u Evropi bila još 89. i 90. godine. Dakle, klasične linije se još uvek drže i nimalo ne zastarevaju. Cosworth je izrađen od Sierrine školjke, koja je u narodu poznata bukvalno kao Sierra sa guzom ili kockasta Sierra. Ceo automobil je spušten za 30 mm, što mu daje bolju stabilnost na asfaltu, ali i efektniji izgled. Što se izgleda tiče, stvar stoji ovako. Pragovi su naravno obrobljeni povećom plastikom. Prednji i zadnji branik su ogromni jer su produženi i prave pravcate spojlere veoma lepog dizajna. Lep i sa ukusom urađen spojler krasi i poklopac prtljažnika, koji se inače otvara do samog branika između zadnjih diskretno zatamljenih stop svetala. Prtljažnik je inače lako dostupan, prostran i ima mogućnost povećanja zapremine delimičnim obaranjem naslona zadnjeg sedišta. Unutrašnjost Coswortha ne donosi ništa revolucionarno u odnosu na ostale Sierre. Tabla je recimo gotovo ista kao i ostalim, s tim što vam odmah u oči pada obrtomer koji vam je itekako potreban u ovom automobilu. Kada otvorite vrata, prvo što vidite jesu više nego skupa, ali zlata vredna, kožna, anatomski oblikovana i izuzetno udobna sportska Recaro sedišta. Zadnja klupa je takođe na visokom nivou kao i prednja sedišta. Imate sasvim dovoljno mesta za svojih 190 cm i 90 kg. Ukupnom utisku komforu plus daje činjenica da su stakla u testiranom automobilu bila elektropomična, kao u ostalom i oba spoljna retrovizora i šiber na krovu. Komforu nema kraja jer se pologom iz kabine otvaraju i prtljažnik i poklopac rezervoara zapremine 60 litara. Obruč upravljača se štole po visini, a ceo sistem za upravljanje ima naravno ugrađen servopojačivač. Ventilacija u testiranom automobilu odlično funkcionisala, ali ipak nije uspela da podmiri moje želje za svežim vazduhom jer je temperatura vazduha napolju iznosila čitavih 37 stepeni Celzijusa, a ja naravno nisam imao nameru da skidam nogu sa papučice gasa niti da kočim oštrije pred krivinama. Jednostavno, uzalud sam se borio i znojio sa automobilom koji mi uopšte nije pružao otpor, već je svaku moju zamisao više nego poslušno sprovodio u delo. U svakom slučaju, ako je automobil vaš, vrlo je mala verovatnoća da ga cedite i forsirate kao ja. Zato, ako niste od šećera, spustite stakla i uživajte u letu i ovom na asfaltu izuzetno stabilnom automobilu. Za stabilnost, pre svega, treba zahvaliti pogonu na sva 4 točka. 66% snage odlazi na prednje, dok 34% snage pripada zadnjim točkovima. Ceo automobil leži na izuzetno lakim alufelnama primamljivog dizajna i obučen je u pomalo nedorasle gume za ovaj automobil Bridgestone dimenzija 205/50 R15. Na sva 4 točka su ugrađene disk kočnice uz naravno danas neizbježni sistem protiv blokiranja ABS. Na kraju treba dići poklopac motora, vidjeti šta se u stvari krije iza oznake Cosworth. Ispod haube čuči redni četvorocilindraš sa po 4 ventila za svaki cilindar u lakoj glavi. Motor ima ukupno zapreminu od 1994 kubna centimetra i diše preko Garrett turbopunjača na izduvne gasove. Četvorocilindraš vrti maksimalnih 6800 obrtaja u minuti, a pri 6250 obrtaja preko preciznog petostepenog menjača isporučuje na sva 4 točka i manje ni više nego okruglo 220 konjskih snaga. Ubrzanje na testu nismo merili, ali sam uspeo da poteram automobil do maksimalnih 243 km/h. Automobil je na našem testu trošio prosječno 15 litara bezolovnog benzina, a po fabričkim podacima potrošnja izgleda ovako. 13,6 litara u gradu, 8,2 pri brzini od 90 i okruglo 10 litara pri brzini od 120 km/h. Sve u svemu, Ford Sierra Cosworth je automobil koji pleni i oko i srce, još ako u sebi ima